impresioniran sam tim nekim zadnjim rezultatima koje u Boru se dešavaju, od, ne znam, zapošljavanja do vraćanja ljudi, stopiranja iseljavanja, naravno. I eto, to je nešto što mislim da Borska regija sada napreduje i ide u svakom slučaju jako pozitivno naprijed. Što kažem, ide Sanci Merake doći, malo se družiti i vidjeti, evo, ako na neki način dajemo neki podstrek svemu što se dešava, naravno. Ali ono što je najvažnije, to je čistoća grada, da se na tome radi, to što bi ja volio još u buduće da bude i naravno ta jedna vrsta zapošljavanja, vraćanja ljudi koji su možda i otišli negdje dalje. Sama činjenica da je veći deo Bora okrečen, da su uređene ulice, da su ovi bulevari sređeni, da imaju okretnice, da su zgrade podignute na mjestima gde su bile poljane, da je ovo direktno ovo mesto. Ja se sjećam kad sam bio ovde pre 10 godina na što je ovo ličilo. Ceo ovaj deo grada. Jednostavno to je jedan grad kojome bi trebala se oda posebna pažnja kao vrsta putokaza za druge gradove kako može da se u svom mestu nešto sagradi i da se samo ne čeka nešto što će pasti s neba, ne znam, toga više nema. Volim Bor, gledala sam i ove predivne filmove i Beli svet, a Tilva Roš, recimo, sam nagradila, bila sam predsjednica žirija u Leskovcu, gde sam onako zaista mislila i negde taj me film baš onako prilično potresao. Kako mladi gledaju na Bor i probleme u Boru. Čujem da je sada sve bolje i drago mi je zbog toga i da se bolje živi i da negde perspektiva za mlade ljude ipak postoji, što je dobro. Bor je, on je vrlo uredan i kako kažem, nema to sivilo za koje se misle da je siv, kako se misle da Bor jeste. Mislim da je jako dobro što je tako i ovdje je živost jedno. Ovdje je život koji u njemu postoji, to se vidi, to se osjeća. Onda sam iznenađen svežinom grada i čistoćom. Čovek kada tamo dođe i kad to sve pogleda, to strašno impresivno deluje i mislim da je to jedna od sigurno interesantnih destinacija. Nekako ovaj kamion, kad god vidim reportažu iz Bora, godinama imam toliko želju da sednem barem u njega. Evo danas imam priliku da ga vozim, ovo je nevjerovatno iskustvo. Naročito kad je pun, kad je bio pun, baš je onako ozbiljno iskustvo i velika sila, fenomenalno.